onke emabhunguka labhunguka even laseSwatini ahamba ayawuhlala ku-exile lapha ekathi Mduduzi Gawukizela Simelane Mceceshongwe Martin Dlamini bonke nje lababhungiswa ngumzabalazo bahamba baya ku-exile sithi majaha buyane ekhaya live laseSwatini liyanidzinga labo labaqualified ababuye bagacele tikhundla basebenze kuthuthukiswe lelive liye phambili khona siteba nekuthula lokusimeme. Listen to me very careful. I speak as a prophet of God. Phela leli gama lelithi ingwenyama ililanga futhi ingangezintaba ingangelwandle ingema titles lawa lasho kuNkulunkulu ngoba ingwenyama isithombe saNkulunkulu nasibona ingwenyama kufanele sibone ioperation yaNkulunkulu. uNkulunkulu ke akanamagcubu akananzondo usithanda sonke ngekulingana ingako nakanisa imvula uyinisa kubo bonke abantu nakaphumisa ilanga likhanyisela bonke abantu labalungile nalabangakalungi nengwenyama ke lithandwa lawo lunjalo usithanda sonke ngako majaha buyane ekhaya. Listen to me. Indvodzana yelulahleko yathatha imali yayo yabhunguka yahamba yakanhliziyo ngiyise yafike yayihlaphathisa imali yayo ithe seyisangulukile ingqondo yabuya uyise wayibona elikhalweni ita wayihlangabeta ngetingubo letinsha washo wayishanga elidzila kanokusho nathi ke sithi ingwenyama ayinilandze nibuye majaha ngoba ingwenyama iNkulunkulu walapha emhlabeni ayinamagcubu kuyavakala.